la ka ga dikantoro ga ja rena tona golo ya province ya rena ke mme Dr. Phopira Matuba. Doctor, thank you so much for joining us. Re le amogela le go dumedisha go Radio TEF Thobela le batheletši ka moka ba Radio TEF re a le tamisha le o lebogana sebaka se le re fileng sona. Thobela tona golo re a bona gore le kgone mo le go tla phetiši wa tša matlotlo o tlile ala pego ya ditekanetšo tša matlotlo ka mono provinceng le ka re botša gore lena bjalo ka kantoro ya tona golo re tla gopola gore ka state of the province address bekeng ya go feta le tlogile le ba botša gore ba tloge ba abela dikgoro tša go fapana mašeleng a e leng gore a tlile go netefatša gore a thuša go tlhabolola maphelo a badudi le a kgotsofala ka polelo ya molekgotla phetiši le kgolo aowa se re ka se bontšhang re le ofisi ya tonagolo ke gore se re boletšeng ka sona taba tše dingwe le tše dingwe whether ne re bolela ka di-office tša sekhukhune whether re boleletše ka ma-traffic ba re rekang 24 hours a gona taba e re boletšeng whether ke ditsela tše rileng di senyegile tše molekgotla phetiši ba sa di abelang mašeleng le tla gopola botse gore tšatši le le re fetša go addressa state ba re hawa a ge lela motse ba tonagolo ya lena a ile Phopira Matuba yena o bolela wa kgona o no pela balabala le ra gore tšhelete o tla e kry-a kae ya o dira dilo tše ya boletšeng ka tšona so le kwele mamotlha gore a ke sa nyako kwa motho a re tlo e kry-a kae tšhelete ka gore ntate Mawai o re bontšitše gore mo 95 bilione ele ka mokgone re boletše gore bana ba motho ba gobagana tlhogo ya tšee o itše re tlhogo ele ya tšee a gona lefapa le le sa hwetšang se sengwe ka boripana pele re lelokolola tonagolo re tla gopola le gore province ya rena ke e leng gore e be itemogela mafula go etša go senyega ga mananeo go parara barutwana ba ba sa ye dikolong bjalo le bjalo kgoro ya maphelo le yona ke e leng gore e abetse goba ke re social cluster ke e leng gore e hweditše mašeleng a godingwana bjalo ka mmušo wa province le ya go netefatša bjang gore mašeleng a felela ka diatleng tše e leng gore a tshwanetšwe gomme ditaba tšela tša corruption bjalo le bjalo ga di be gona gomme maphelo a badudi service delivery yaya le ya go netefatša bjang gore mašeleng a fitlhela go badudi ka tshwane le tlo gopola gore ke boletše beke e fetileng gore go na le ba bangwe ke ba bitša di-flood premiers šetše kore ba lebelletše gona bjanong gore re ka seleka kae re bontšhitše gore mabrogo a ka ba a tšerwe ke metsi di-flood tše di ka ba di tšere mabrogo le ditsela di se ka tšea botho ba rena o ska re le wena botho ba hao bo sepetše bo sepela le lebrole ka lebaka la di-floods mara lekgole le lekgotla phetiši a kgwantišetša se ne ke se bolela a re tonagolo be a re reša ene re thomile mananego go araba potšišo e ya lena mananeo a go dira gore re monitore di-project tše ke bontšhitše gore fortnightly kore beke tše pedi tše dingwe le tše dingwe re tla ba re hwetša di-report premier herself le tla ba la mo accuse gore ashu o nyako tsena everywhere mara ga dilo di senyega ba lebelela premier tonagolo o tlo make sure gore 2 weeks engwe le engwe o hwetša di-report auditing committee ya rena a e tlo emela project fela ba kgone o tlo audita re tlo audita di-project antše di le busy ka di-faces gore once ba ka pick upa bothata re bo addressa immediately gape se sengwe le kwele mo lekgotla phetiši ba bontšha gore gona bjanong go tshwana ba fa motlhala ka state theatre ba ile ba ile o lebelela gore re setse re spendile mašeleng a makaka bjanong gona bjanong state theatre se tla kae ba kgwetša gore di a tsamaišana so ke ka mogore tla ba re dirang ka gona ga ba re di-project tše ke tla ba ke no tsoga ke ya go projecting a ke fetsa reporto a ke dinyake ka officing yaka ke dinyaka ko projecting gore ke bone gore ka nnete project e tla mo le mašeleng a re a spendileng a tla mo otherwise le tlo patela ditsela tše di sego go sena tsela e dirilweng mara mašeleng a sepetše lebitšo la rena re le mmušo setše re le tlhapeletše re nyaka go le kolomaka and le tlo kolomakea ka gore o a sa nyake go dira se re bolelang gore a re bereke so a tšwe gata ko se
re šale le ba ba tsebang gore bona ba tletse go šomela setšhaba a re di tloga di kwagala leruri le rena re tla ba tsebe le matlho a matšhelete go tonagolo re ja sebaka se re le leboga